2, 3. What's up? What's good? What's new, mga Bisaya? Welcome back to our channel! And reflex na ako kumangod. Say hi to Kirk. Hi. And to my pamangkin, beautiful my Ichay. Say hi, Ichay. Aman tapadulong karon. So, where are we going? Aman tapadulong karon. We're gonna... Apartment hunting. Happy? Hunting? Pareha na sila. And say hi to my big ate. Our ate. Our ate. Eldest day, eldest. Hindi naman to siya big yun. Welcome to M&M Yummy. Okay, mami. So, hi guys! Nakakita na good me thanks to my sister. So, ay na magkatingala anong mas baby fish siya. Anong mas baby fish siya? Stop sa mundi at tuan na apartment. Yes. So, manaog na mi. Oh yes. no! Ayun na mapangutaan ng anong mas baby fish siya ha. Banda na ni magpumit. So, na mi siya. Padulong na mi. Welcome to the yay! Nasa kitchen. Kitchen, yes. Ano siya? Pwede ko lang something. Groceries, money. Ang ilang toaster na wala nila na maligya. Yes. Ano? Oo! Open toaster. Wow, pwede naman siya butang something. Here. Here. Hi! Kaya siya ang makauban. May gusto daw siya din eh. Gusto ko dere. Dere ang kaning Maxine. All Sige, her sige. toys. The toy. Dere, Maxine! Maxine! Dere ang toys Maxine. Yan yung bed. Show them your new room. Baby ko tayo. Pwede ka mag-charge Maxine. Ka watch on YouTube. Hi! Yay! And ang CR! Very nice! Lagi shower. Ganun ba simaksa yung shower? Wow! Good thing can I shower. So, ini siya. Samin. And here, and here, and here. Beb? How was it? Dalo sa way na kung tayo maganan yung ba? Ganun. Okay, na 2 bedrooms for Maxine's toys. And pwede ko kasi either matulog there. And for us, the master's bedroom. Look at that. It's okay. Maganda lang ito pala. And guys, this is our new home. Welcome! Hi! Welcome! Gubot pa kayo. Oh my God. So gubot. Very dirty. Come here. Why? Do you like your new room? Yung room! I did it. Nasa pikas for I did ning room. Very dirty pa. So, di lang sila ko ipasiga. Maxine, stop that please. Like, come here, come here. Come here. We're gonna say balance ng weight. Before and after talaga. You're so busy, anak. Oh, come here, come here, come here, come here. Let's go! What's up? So, mga Bisaya. So this is Mark and welcome back to our channel. So, as you can see, lahi ang atong area today, lahi ang atong background. Kay, you wanna know why? You wanna know why? Kay, nagbalhin namin ni Casey og apartment. Wow! Nagbalay-balay namin din eh. Di namin magsabasa. Pero, come to our new home. Hala, kinsa man yung gwapa? Ay, Kirky! Wow! So, ani, Madam Casey. Hello.
So gikan may ganyan sa mga asa man gikan ganyan sa Novo. Basta nagpalit-palit mi kapoy kay murag pang balay-balay na gid mi palit mig sab. Kaning baso, mga plato. Basta pang balay-balay na gid sa atong buhaton karon maglimpyo ta atong ipang fix ang things. Mag-arrange, mura gid mag-start og atong own new house. So let's go. Kumakan yung mga sabagin yung balag yabi. Ito siya ilak. Para sa tulak ko yung RC ba? Hi. But na ba naman tayo double-sided? Wala ko kabuluasa to bay. So kaning apartment na siya'y sala daw kayo in fairness. Nabod siya'y duha ka bedroom and naay CR. Of course, lababo na yun. Lababo na siya. Kani kay CR. Kwarto na si tambok din natulog. So itong lilion ha. The baby is sleeping. Tapos kani isa ka room. So medyo gubot pa siya. Oh no! Sanina wala pa man. Karon pa may nakapalit og cabinet. So let's go, Tara G. So mag-assemble ko ani nga walay instructions ang tao na lang. Walay instructions mga pre. So na the instructions. Finally. Ito ko isa kasi muna na ni. Gamay mo ito. Pero ganda siya yung kwarto ko.